laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usay Ba hiɓe nder ga Usay Ba. Allo, assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saade jam hira jam nala to jantun alhamdulillah to no way ton ɗon e jam. Alhamdulillah nani ko yettude Allah haray ko on fof heɗude yewtere ceernoɓe men ɓe mi natuno bila ka fuɗɗi haray fof mi wawi heɗagol haalanno ko woni hari miɗo waɗi micro an o nam parce que ko email on natirɗon ko ɗo waɗi la ɗaɓtude numéro mon o mi ala yiide jata ko ɗum waɗi haray weltani koɓe moƴƴa wallahi ko makko ɗon kon ko gonga sikki ala wallahi yewtereji ɗin ko ni tu gasta wonirde haray koko Allah subhanahu wa ta'ala daali kon haray fa zakkir andintin inna dhikra tanfa'ul mu'minin haray andintingol ngol nafay julɓe ɓen fata la sakka haray ustazen ɓe addi ɗo yewtere wande munasib mana yewtere feppondirde kadi e ko fewndi kon tawa kadi yewtere nde fil haqiqa ko nde baasi ko e qur'anul karim e makuji nelaɗo ɗin sallallahu alaihi wa sallam haray ɗum ɗo fof no hollira wallahi en mara wa kaɗo dina en mara wa tawgol yiltitagol e kaɗo dina a tumama kala ko jilɓe e programme ji men ɗi wallahi so yiltiki ka dina en heɓay solution muɗum sabu ko ɓe addi ɗo ko en tout cas min on mi faami moƴƴa mi naftori mi ɓeydi kadi heɓude mum ideji buy wallahi ha no wani mi sa aye jegoɗo wastayi har hari ko kesum mi woni ɗe e nande tellement ko tata mi faamiriɗe kadi façon goɗo no haray e weltani keɓe fota e hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah accan en ko manditoɗen e munta ko nafata en e ka jikkuji meɗen e ka huwondira meɗen haray weltani ke jamma fof kadi moɗi inchallah shukran machallah on jarama noon kadi haray barka buy moɗon haray na musidɓe julɓe tedduɓe haray kala faalaɗo waɗude question faalaɗo ɗandade landal haray no wawi waɗude star 61 on ko étoile 61 sikki noon probléme no woodi seeɗa ka landagol ɗon kono ɓe ino no ɓe daarude fi muɗum ɓayi kene sa waɗi hara ala jaɓude hay yontere feƴƴunde nden men kadi haray tori ke kala wawɗo waɗude no wawi waɗude star 61 haray ko goto mi yii ko ligne ɗo ɗiɗi oya yalti ko goto mi yiiti ɗo kadi joni ɗon wawi waɗutude kadi ndaara si tawi aroye inchallah nam mi udditande ɓe ɗo kene ay momi udditani wono yahude ɗum sikki probléme no mum seeɗa allo assalamu aleykum waaleykum assalam hireja nala toon ko yettude Allah onolle alhamdulillah ustade no jenti on ɗo assalamu aleykum ustad Amadou waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh hiraja alhamdulillah onolle toon ko yettude Allah boy mode alhamdulillahi rabbil alamin awa ko woɓɓe nullilanɗo ɓe wi yomi landano ɓe ɗo naam ko wondema hiɓe golla Europe ɗo wondema noon ɓe gollay joni laamu ngun inna ɓe déclare ko ɓe mari kon fof ko ɓe golli ko ɓe heɓi kon fof ko joni noon si ɓe déclare ko ɓe heɓi kon fof laamu ngun si itti ko ettata ko hedditoto ko yonata ko ɓe weɓira fereji maɓɓe ɗi haray ko hon laamu wi ɓe ɗum ɗo voilà haray ngal ɗo landal inchallah miɗo préféri en marungal ha si docteur wuren aroyi naam ko waɗi noon ko landal marngal iskal ko non woniri façon gurdan ɗan Europe ɗo no laamuji ɗin waɗiri noon haray hino metti fi fota sikke o ala kan si on tigi déclare ko heɓi kon fof hino wawi wonde ka o talloyo sabuna noon haray on andi laamu ngon kamɓe ko ɓe woni calculde ko an e ɓeygure ma ɓe anda hiɗamari ɓeygureji ɗiɗi joni noon enen ko ɓuuri kon ha hiɗamari ɗo ɓeygure hiɗamari kadi nene e ɓen e kotiraɓe e jajiraɓe ɓenno ka meɗen tawa tigi on vraiment haray ko fawta ɓenno ɗuuɗi joni noon mi ƴetta misal wano Belgique ɗo si goɗɗo heeɓi tumbuɗi si ɗi ɓuuri 38 000 e nder hitande nden ko taxeteɗi 50% mana si kadi woni 40 000 o fawɗi ɗin ila kadi fawi e hoore 38 000 on ɗon ɗin ɗon
ɓe feccayɗi hakkunde ko an feccere kamɓe feccere hara noon joni ɓe ittino toon TVA ji ɓe ittino cotisation social ɓe itti piiji bus ɗiɗa kadi fecci toon ɗi donc ko ɗum woni haray tigi tigi on ko landal mettungal fii ngal ɗon no hana explicanede karmukoɓe men ɓurɓe mutade ɓen ɓe faama réel ko honɗum won nder ton fiyo ɓe wawen jabade ko honno haray gasten wuuridirde e ɗum ɗon de inchallah haray en habbotoɓe ha lawol goosi ɓe naatoyi ga jasakumullah khair Allah jaɓi yo Allah tawnen allahumma amin ya rabbal alamin jarama jarama barka moɗon joni haray lan uditande ikkiɓɓen ɗo haray jama on torama waɗugol essaya ndara so tawi hara ɗumannotto star ɗuma étoile 61 ko ɗum woni star 61 ndara so tawi hara nam assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 734 734 assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Nala toon yettude Allah ɓe nguure alhamdulillah ustade no jenti on ɗo mi hiwri on tun weltanagol on tun batte yewtereji ko woni waɗgol gakon haray alhamdulillah rabbil alamina yo Allah olan ɗon jaɓangen duwaji ko wona waɗede kon fof sansanagenen kadi situation on ka meɗen amina ya rabbi amina haray koye mbeydu duwaji ɗin ɓayen andi duwaji men ɗin ka lawol kisal ono jabade moƴƴa moƴƴa haray ko mbeydu anditinangol e yimɓe ɓen ɓayen anda ko homba men duwama woni jabagol ga inchallah inchallah nala toon ɓe nguure ɓe fof ɓe ja alhamdulillah ɓe fof ɓe ja onon tolle alhamdulillah nane on jarama barka aylan samina ɗon onon e nene isatu en ɗon e kala wonɓe ga fof lalanɗo ɗo sitana ala toon ara on fof weltanama on duwanama yo Allah ulan ɗo yoɓɓu on ko ɓuuri e moƴƴude amina yoɓani en fof hawta en ni ko aljanna makko amina Allah yoɓɓu ɓuuri e moƴƴude on jarama samina on ɗon ha ñande yitituɗen kadi o inchallah nani mi weltike fota albarka bara min salmini ɓe nguure nde fof toon on jarama assalamu aleykum rahmatullah waaleykum salam nam ɓe naatuɓe ɗo kadi maketeɓe ko kande de windi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nalaɗum jantu alhamdulillah ɓe gomne jantu on ɓe fof ɓe jo alhamdulillah ustade no jenti on ɗo assalamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullah on hiirejo jantu on toon alhamdulillah yettude bismillah yo Allah marɗo landal wana par exemple soduɗo ɗo be avion fi yawgol si Allah newni hara ko yawgol wana mois de août aro est ce que ɗin ɗon noon himo wawi ɗum ittande ɗuma ɓay hara honno de fi ittugol zakka on ka wontidi wowi ittude ɗo ɗum ɗon hara hewtay après noon si ɗum ɗo honno de fi yawgol ngol yonoya est ce que miɗen wawi ittande ɗin ɗon kadi sodaɗi be avion ɗuma honno de zakka nam haray inchallah mbuuɗi kala yaltuɗi hay si tawi ko gonga biye on o consommaka taw mana o gollitiraka taw kono nde wonno tun mbuɗɗin ɗi yalte jungo moɗon haray ɗin ɗon on ittantaɗi zakka haray ɗin ɗon zakka waɗɗaki ɗi hande kadi on jarama ala waɗo wattude gongal ajje o hari ko landagol on ɗo wano par exemple honno de bappirawo amen no feƴƴinno joni noon himo acci galle kono piiji ɗin tum ɓe sendi piiji ɗin kono wano galle on e galle on no mari ɗuma biti koko ɗuma ka dambugal ɗon kañum e worta kajuje ɗum ɗon woni ɗum ɗon sendaka ɗiɗa ɗon piiji fof sendita kono ɗum ɗon ɓay ha ɓeyni wurdono toon ɗum ɗon accita ɗon woni haalaka haala muɗum joni noon joni ko rewɓe tato marno kono haari no honno de mo sakkiti jombude gonɗon no mari pay koye ɗiɗo e goro on ɗon noon joni no haɓɓiti ko be o hetta geɗal makko ngal joni noon kotirawa men jalɗo wonɗo toon o honginni o ala toon geɓal ɗum no wadde toon probléme par ce que on ɗon kadi haari mo minnituno gorko kono on ɗon feƴƴini neɓali joni ko kanko tun lutti toon gorko ɓeeɗa fof ko rewɓe ko kamɓe jeego noon kamɓe fof ko kamɓe jeego ɗum ko Guinée Bissau woni ko Guinée Bissau ka kon ko Guinée Bissau joni noon oya on de suka on jaɓali jonnutude oya yo fi o hetto hakke makko par ce que o inni yoɓe jonnutomo harande makko kañum kadi wona hande kadi o wonay ka nder galle ɗon kono hara yo waɗay harande dana o defa dana ɓeya kañum kadi ɗumanno wontira dana ɓay kanko ngo feppa e ɓeygu kotirawo amen o
haray inshallah ono ngi wala don harande feccore ala namo don jonno ngi jono na ba kala fami o haray don ko innete ngasli on taw si goddo feccini haray ko acci kon no doa sendede hay tawi mo acci galle wobbe gono ko galle ton no doa toujours sendede ande ko hombe hikkoto e galle de haray ko don ko l'islam o yewti fi mudum Allah no wadi gebal si mo acci sonnabe ko jelbe hebata si mo acci bibbe ko jelbe hebata si mo acci nene baba mo kala mabbe ko jelbe hebata non no wali yo no wono on alhaal don si be sendi feccere jawdi ni be acci jawdi goton ko sendaka wobbe go fiitun no hodi ton problem fiitun non si aroyi haray dum don e wata wolgol nyaawore mum e sifa on alhaal don ka radio lawol kisal do e o alhaali do ko wieten ko be bado karmo ko be wonbe bisawo ton tawaybe ko manna be sifondira ando ko senda kon ko jelu woni ko senda e ko jelu woni ko lutti to a partir de don e ko bibbe jelo wodi sendantenobe dum ko hombo hebi ko hombo woni hebali ko don wawata yaltingolen e problème donc kono ka lasili on ko may don acci kon sina hara o wasino de galle do mi okkide kaari hara dum hino anda haray ko sende ko may don acci kon haray mo kala jonne berko l'islam on wi mo kon o hebay haray ko won sendugol fonna kono ko fonnirgol no l'islam o wiiri non jonnita nenejo berko doa hendagol kon babajo berko doa hendagol kon non haray mo kala jonnite tigi on berko doa hendade kon haray ko dum nonde haray de wiabe kadi nabindirgol sharia ngol yobe terto dum do nabindirgol sharia sharia jidi wana l'islam be nyaawirta e kadi ko bonnugol mbuudi ko ittugol mbuudi tum finance tawa hara battane ka yaltoyta don kadi hina kalaba on haray de wiya yobe baddo karmo ko be wonbe bisaw tombe inshallah haray stay den andi ko wano bisaw ka capital be woni haray Sheikh Ramadan Saleh noton ka dudal meden molanangal wongal don e wayta benon ben don haray hunna nayndum muradu don haray wa jazakumullahu khairan ko waajo to paske gale on foppu yeti ke mo fi yo accu kanko e debbo be faamondira kono kanko wala e faamondirde e yimbe be hay nenira makko jana luttudo don wala e faamondirde on haray ko hondum waajo to don lan ko mi waajo to mo kanko on haray ko waajo to don mo ko yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala yo andu ko nabi kon jongalle den nabay mo kanko kadi ko do wadi ala ko yurmi hewti rono kan no sikka haray ko oyatum do ayade ke yeyto kanko ayata dum ko faljerano wallahi ko nabi kon ronete don nabete arronu don kadi an kadi aronete ruwadi si goddo wi e gimol kulluna in fasayuna kala hollito do fatunde goddo kan kadi be hollitay fatunde makko ndek wa kullu bakin fasayubka kala wulludo goddo fatunde kan kadi be wullay ko makko kon donc haray ko yo andintimmo dum andintinon mo Allah subhanahu wa ta'ala landito to mo kadi wallahi kala ko hu e hore do leydi e kala ko woli ataw gollitir doole ma hikkagol mana fiitu himo ka galle ton o dawa haanobe hebude go yo accu sende alhaali aduna wallahi ko tan jomra subhanahu wa ta'ala o dali mata ad-dunya qalil ngure aduna ko fandi haray ko faadi dum non ko wata faamude dum ko yi'owo ka woddi don haray de i andintinemo wondema ko wari ko wona do e ronede on kankadi waraymo yo hulu Allah o jonnita jomirabe haqqeji din haqqeji makko di haqqeji mabbe di haray ko dum marden ko wasiyo demmo inshallah ta'ala on yafato beyta don est ce non o minnirawo makko feƴƴinde don bayondo no duwano hendare don gedal on don bibbe makko be yalto yi ka der galle don yi kanko ngo hendo yaati gebal be ngo makko wonto yaani ka der galle don est ce si be aro yi sendugol galle den on don bibbe makko ben waawi jontede gedal makko ngal ka kanko ara yo hettata ba yo feƴƴini wala ko do asim so yi do jon ko vitaminat no on détail parce que no compliqué moƴƴa affaire ndondi on andi ino wodi ko wi'ete e ronugol alhajibun baraybe ben est ce que on fami joni no ara do masalan hara biddo pati hara ko tel do a hebude kono si bibbe reedu ben duudi sakko yo pati tawa hebata ko do a hebude ko donc masalan joni wano goddo si modi makko maayi imo mari nayabal joni inne si modi goddo maayi hara no acci
100.000 ko 25.000 o heɓata kono ko so tawi ɓiɓɓe ala si ɓiɓɓe no woodi debbo o yaha e jeetatabal on faami haray joni o ɗende himo heɓa on 25.000 jawni ko laabi jetti sendete o heɓoya yeeso toon on haray ɗum ɗon no mari systéme mathématique seeɗa fi andugol est ce que ɓiɓɓe on ɗon heɓay ɓay kanko himo hanno heɓude o heɓali ha o maayi ɗum no landi andugol taw heɓaynoɓɓen fof ko ɓe jelo eko hombo e hombo eko jelo e acci watake ɗo ni tum directement e kuppugol ɗum kuppirɗo ɗum no wo hara on tigi faayi wonɗo on haray ko ma ando quantité on eko hombo e hombo duwano ronude classé noon ɗum ɗon gasirta hawjere sifa noon wonɗen jabragol ɗelande ɗo naam ɓe numéro mum sakkitori ko 518 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wabarakatu assalamu aleykum sasna ala to alhamdulillah iɗon e jaam ya alhamdulillah min landanal ngal ko wona par exemple andi no wodi carte ji ko ɓe jannata goɗɗo ga fi ya use fi ya soodu ni goɗɗum non no soodirta ɗon noon ɓe waɗa ɓe jonnita noon ɓe waɗa pointe e mum ɗum ɗon ɗuɗo yaha ɓe ina joni on pointe ɗon ɓe wattanima mo wona kalis ni mbuuɗi wona 5 euro ma 10 euro ɓe innama noon joni ɓe okkima ɗin ɗon ko honɗum noon wi ɗon fi ɗum ɗon ɗon so tawi no moƴƴani on tigui ƴettu ɗum ɗon no famini mi faami joni masalan wono mi jonna misal wono min pharmacie kam sotta lekki ɗon eyi ɓe jonnimi carte on ɓe innamo e françire carte de fidélité ko hollirgol o ɗo ko client jo amen carte on o heɓa point ji si ɗin point ji ɗon ɗuuɗi ɓe wattoya ɗi mbuuɗi ɗin mbuuɗi ɗon ɓe inna joni a henditotoɗi mana e soodugol toon ɓe jonnatama mbuɗɗin kas kono sa sooda e toon goɗɗum ɓe uyta e ɗon na noon kono voilà ɗum ɗon haray ella ala e muɗum hina riba noon kadi tawde noon piiji buyno toon ko lundi riba sabu goo hina mbuuɗi cash ɓe wonma jonnude ɗum ɗo ko systéme gardugol client o fii ya soodi e junngo maɓɓe ko noon ɗum ɗon ko ɗum wiyete hiyalu tijara mana technique ji fii njulayagal ngal ɗum ɗon haray e ber kon faami kon ellaw ala e muɗum ok jarama bu yalla heɓon ko ɓuri moƴƴude assalamu aleykum warahmatullahi kadi on jara haray musidɓe julɓe tedduɓe inchallah ka waynondirtan ɗo ka radio lawol kisal e o kikiɗe ɗo haray ko adi kon fof taw hiɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala haray juula e nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam duwanoɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e ko joddi e oɗo islam haray weltanoɗen moƴƴa Allah ko okki en ngal pottal ɗo e ngal moɓodiral ɗoɗe weltano kadi e jama lawol kisal on fof foti ko hikkiɓe yeeso foti ko auditeur ɓe mana heɗotoɓe e tawtaɓe haray ko adi kon go on e weltanike cheikh ɓe men ɓe moƴƴa Amérique oustaz Abdoulaye haray mi andintina oustaz Abdoulaye ɓeɗo ko kamɓe wonno amir on ha amir on Amérique ɗon sayi goo awa ɓayyani fi ɓay mana hoɗuɓe ɓen Alabama ka ɓe won toon fewn ɗo landike fi hino faala yo heɓu kañum kadi ko janna fay ɓe wona toon wallahi jama on buyi mo kala ngantini ɗon andi si neɗɗo wooti nokku hara no metti fi iwgol ɗon ngol kono tigi on naɓi ha oustaz Baba Galle maaki haray awa yo amir on yahan en donc tawi ko kamɓe tigi woni amir on kamɓe fewti ɓe proposana yahugol ngol toon hikkanoyo e yeeso fulɓe on ɓe toon ɓen ɓe jaɓi ɓe netani donc ɗum waɗino bila 2013 iɓe toon awa subhanallah ko Allah jariboto neɗɗo kon ala ko ɓe gerali yo sonna maɓɓe yewɓe wonda toon kono ɓen ɗon kañum yiɗali ɓen ɗon suuɓi wongol New York donc haray ha fewdo hande ɗo ni hiɓe toon ɓe jinda ɗon ɓe neeɓi ha ɓe ara ɓe wona New York seeɗa ko lutti kon hiɓe woni to hiɓe jannude toon ha ɓe heeɓi toon doole moƴƴa ɓe yiɗama toon moƴƴa ɓe ukkodiri toon kadi e musidɓe men arabuɓe on ɓe toon ta heɓe wallitade ɓen ɗon kadi fota awa haray tigi sifa ɓeɗo kadi ko ceernoɓe molanaɓe e jannguɓe ka leyɗe arab arti no wallitade fota haray Amérique toon
weltanike ɓe weltanike kadi laawol kisal tefugol haa ɗaɓɓitoya ɓeeɗo karmukoɓe tonin ton. donc hara hiɗen inna jama on ɓeyden ɓadagol radio ji ɗin ɓeyden ɓadagol ɗi naforeji andintine yimɓe ɓen kadi mo kala si woni vendredi hewti haysko sabu juma on andite a kikiɗe hara e darsu no woodi ka laawol kisal ɓaɗoɗen darsuji ɗi wallay ko naforeji tun heɓeten ga haray ko ɗum wonno komi andintinta toɓɓere sakkitoronɗe enen ɗo hiɗe reeni haray hiɗen e jam ko alhamdulillah kono kadi haray hiɗen suni sabu hannde kon feƴƴude kon ka meɗen o yii alhaali ka fewndiɗen ɗon en ala e détaillude buy e mo yii nani ko feƴƴi kon wani ndara e ko fewndi kon wano hannde ɗo ni ka yewteten ɗo ko hulɓini ko ɓadi ɗum ma ko waytata noon kadi hino suuti feƴƴugol ton sabu honɗum hannde kadi ka wattingol o sukaaɓe sakkitaaɓe warede ɗo haray probléme ji jani waɗi ton haray noon ko honɗum mi andintiniri ɗum komo kala e men nayo yawi to si juuli ka sujudeje mum yo toro Allah yo hisi yimɓe men wonɓe ton ɓen yo ɓutti leydi ndin ɗo ko so tawi ndi ɓutti wallahi ko ɗum noon nafata en mi jonnan misal gotal si mi darna haala kan wono hannde ɓuy ari kamen gollata ɗon falteɓe naɓangol musidɓe mum mbuuɗi kono si laawol ngol no fermi o ɓe wata hande donc wono woɓɓe gotay ko soodanoɓe biya avion duwaɓe arde ɗo kono so tawi agence no fermi laawi ɗin no fermi haray on tigi woni enfermé hay hunde a wawata wadde donc awa haray ko en andu si guine toon no gollude hino ɓutti nafoore men ko en fof si toon ɓittike ɓiƴi wallahi enen ga ko hayfani e wo en tawa kadi hayfana en sabu ko yimɓe men e nene men e bem men e jaaja men e koto men e karamukoɓe meɗen woni ton ɗum noon haray den toro Allah subhanahu wa taala ko Allah jogii moƴƴere yo yiltidir haa hawrodira moƴƴere makko nden o waɗa e ndin ɗon leydi kadi o waɗa e meɗen o itta ɗi gereji wonɗe e wadde ton haray en torike ɗum musidɓe mo kala yo andi to ɗum yandi sabi Allah wata yawi to waɗa ɗum ka duwaji muɗum haray on jarama fota en salmini kadi karamukoɓe laawol kisal ɓe fop fuɗɗori docteur wuri haka Allah subhanahu wa taala hanni ɓe fof haray hiɗe wiya اللهم لا تفرقنا في هذا النجاء إلا بذنب مغفور وعمل وسعي متقبل مبرور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على جميع وقتكم قدين يسوعكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سازين ono kadi on jarama albarka modon batte ko andintin don en dum do ko non kadi haray ni e adna fonu duwa andutude don do sabuna haray e fo yi ko fejji don kon hande kadi haray no hulbini moƴƴa haray en anda ko du'a hombo jaboto haray yo kala gorko e debbo pay ko nge mawdo haray ko yo du'a no ndido leydi meden sabuna hay tay haray da e dedo leyde da fowti ga a taway haray ko an tum woni ga ma e ɓengure ma ɓiɓɓe ma e moodi ma e ɓengu ma tum haray nene baba e yaye bappa e ka e musidingel foppo haray ko toon woni donc haray ko ɗum ɗon kadi anditaten ɓeyde moƴƴa du'aji ɗin inchallahu surtout kadi darten hoore meɗen kadi gikku koye marɗen toon kadi change en koye ɗon kadi no gasa inchallahu sen waɗi ɗum ɗon Allah yurme en o changana en piiji ɗin kadi torike mo kanko rabbule baadi o yo o changean en no moƴƴiri piji ɗo addana en ɓuttu ka meɗen o danda en gere kadi ka meɗen amina ya rabbi hara saaji men weltike foto albarka moɗon yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude haray men salminiɓe e guure mon ɗen fof toon haray yo Allah waɗa joddi ndin aljanna na musidɓe julɓe tedduɓe haray no faamirɗon noon haray ko ɗo wonɗen hattude hannde kadi inchallahu haray on fof weltanama du'anama haray en torki Allah subhanahu wa taala yo weltano en fof haray o wejjitaali ka YouTube laawol kisal haray kala bayana feƴƴuɗo ɗo e goɗɗi waɗaka ɗo haray toon visitoyi men ka YouTube on wawa jentitade toon haray ko nafoore molanade woni ko wonton ma ɗum ka Facebook kadi e haray kadi ka Telegram sonnaɓe ma ko du'iɓen haray fof ko saɗi ko tooli haray on foppo ɗon weltana hiɗon du'ana haray en yontere hannde kadi si jon yontere hannde jaɓi haray men innon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa taala ukku en walugol e jaam. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal